Hai semua, saya Coach Harry menawarkan kepada anda members only dekat YouTube channel saya, Mudah Mengajar Coach Harry. Dalam tu ada semua video, semua khas untuk members only sahaja. Okey, video-video tu semuanya adalah tutorial khas daripada bengkel-bengkel yang saya anjurkan 1 hingga 2 kali seminggu, yang mana kalau anda tidak berkesempatan untuk join bengkel-bengkel tersebut, biasalah kan busy apa semua. Lepas tu kalau ikut pun, kalau follow pun mungkin dapat salinan rakaman tapi dia tak tahu kat mana kan, dah banyak sangat tempat. So anda pergi saja ke area members only tu, video-video semua ada kat situ. Kalau anda tak sempat join bengkel pun tak apa, video semua ada kat situ, unlimited boleh access semua. Di samping itu anda juga dapat exclusive perks, special emojis, special badges dan special wallpaper khas Mudah Mengajar. Jadi pastikan anda ambil peluang ini, jadi anda tak perlu risau lagi. Dengan hanya subscribe RM15 sebulan, boleh akses semua bahan pada bila-bila masa dan anda boleh lebih fokus kepada kehidupan seharian. Okey.